Chibai ule tunrum chu kotin sarkar officer pani sarkar sum eiru wanga thiam lo achan tir le ashem chungchang in soite ang Special Judge Prevention of Corruption Act chuan Excise and Narcotics Department Superintendent Thin puro ngura luangmol aizol chu sarkar sum cheng nuaiza somsari pathum singli sangria chathum somruk panga a eiru ka wangin kumnga chung tang tur le cheng nuaiza somriat choi turin ashema puro ngura thurwal pui Sir Chief Treasury Officer Assistant Account Officer pu suak ngura Sir Chief P&E veng po kumli tang tur le cheng nuai thum choi turin atiboka puro ngura le pu suak ngura te hi sarkar sum eiruk thubuaya hian Special Judge chuan Mars ni som pasari sangni somni pathum khan thiam lo alo chantir to a anmani hremna tur chu March ni somni sangni somni pathum thotan niya Special Judge Dr. HTC Lorin Chanan apuangani Judge in hremna apuan lai hian puro ngura le pu suak ngura te chu kota anin lana thutluk na puan ani nuwa jela da anni mi pani telaka hian Prevention of Corruption Act section som pathum sub number 1 d le IPC section za somni b zali somni le zali somsari pasari a tlo chanin Anti Corruption Bureau a thubuai ji alu ania ACB case number chu number 5 of 2018 ania meininga sangni som pariata thubuai ji alu ani thubuai in trandan hetiang hian hansoita ila Comptroller and Auditor General Reporta Sir Chief Excise Officer summan diklo chungchang tarlan ania chuwang chuan ACB a FIR thelu ani ACB chuan chhuijuin CAG reporta eirukna omnia tarlan aya tamma eirukna an muchuaka sum eiruk an muchua za chu cheng noisa somriat pakhat singa sangriat zariat somsari pakhat ani Sir Chief Excise Superintendent puro ngur chuan kumsang ni som pakhat atanga sang ni som pasari thengkhan salary bill za paruka thoktu te hlo ngai ringa CMC in abel khom grand totala azia bel tir thina bill an siam zong zong chu cheng nuai za somriat pakhat le singa sangriat chuang ani hei wang hian ACB chuan puro ngura pu suak ngura le bil siam tu cashier pi sai nguri chen kwal telaka thubuai anjek luta ani cashier pi sai nguri chen kwal chuan bil te chu Excise Superintendent puro ngura ti tir ani thu asoya pi sai nguri account a poisa lut ve thoma se Superintendent puro nguran office mammo a mantura apek nia asoya wangin finfiana a om thatok lova kot chuan ngain pi sai nguri chu achua zalena anuwa thuretu witness atan amangjui ani sum eiruk mu chua zat cheng veibel che za som riat pakhat chuang atangin cheng nuai riat singa sang ruk chu Sir Chief Excise Office atan man ani a abak cheng nuai za som sari pathum singli sangriat zathum somruk panga chu eiruk ani ti finfi ani a chu wang chuan puro ngura le pu suak ngura te chu kotin thiam lo achan tir ta ani cheng nuai za som sari pathum singli sangriat chuang atang hian cheng singli sang khat chu pu suak ngura account a thun ani a Special Court chuan sum eiruk na hian puro ngura le pu suak ngura te chu thokduna angaya Excise Office thil atana cheng nuai riat le singa sang ruk chuang man ero chu departmental inquiry anga kalpui turchia court chuan angai thung soito angin puro ngura le pu suak ngura te hremna tur hi Special Court chuan March ni somni kumsang ni somni pathum tho tan ni chhun khan apuanga hetiang hi hremdan tur chu ani puro ngura chu IPC zali somni IPC zali somsari pasari ele PC Act section som pathum sub number 2 nuaya te kumnga thleng zel tang tur le cheng nuai somruk theu choi tura ti ani a poisa a choi lo chuan che kum som thum zel tan bel tura ti ani bok dan thlo chan chi thuma atan hun tur bel khom chu kum som panga ani a poisa a choi tur bel khom chu cheng nuai za som riat ani
special court chuan puro ngura chu kum upalam sarkar na atanga chol to le athil sual ti ang tinon to lo tura ngai ani awangin atan hun tur chu hun khata tlak turin atia chu konkaren in akal ti na ani a kumnga thleng tang turin a hrem ti na ani poisa choi tur le poisa choi lo wanga tan bel tur ero chu consecutive a kaltirin a ran pa zelin akal dona thu boi pakhata cheng nuai somruk zel choi tura ti ani awangin thu boi pathuma a choi tur zat bel khom chu cheng nuai za somriat ani poisa a choi lo awanga atan bel tur kumpo kumsom khuwa ani pu suak ngu rapo IPC zali somni IPC zali somsari pasari ele PC Act section som pathum sub number 2 noya tho thiam lo chantir ani a dan tlo chan pathuma hian kumni zel thleng tang tur le cheng nuai khat theu choi turati ani a poisa a choi lo chuan tharuk zel tan bel tura ti ani bok dan tlo chan chithuma atan hun tur bel khom chu thlasom pariat ani a poisa a choi tur bel khom chu cheng nuai thum ani special court chuan pu suak ngura chu kum upalam le athil sual ti ang tinon to lo tura ngai ani awangin atan hun chu hun khata tlak turin ati a kumli thleng tang turin a hrem ani poisa a choi tur le poisa a choi lo awanga atan bel tur ero chu pu ro ngur ang bokin consecutive a kaltir ani a cheng nuai thum choi tur le poisa a choi lo chuan thlasom pariat dang tan bel tura ti ani special judge Dr. HTC Larin chana chuan kotin thubuai alak thutak chan atar langa poisa eiruk za thi fel fai taka fin fi ani awang le atam tham em awangin Prevention of Corruption Act 1988 nuaya section som parukin atar lan ang tin zonin poisa choi tur tamlam hi poisa eiruk mil hisa pachu tani ati a treasury pisa a thokte thamna lak chu thilpoi ani thute chu tiang ani chuan sum pek chhuat tur ti khotlai sak emo mangte in treasury pisa a thokten thamna an phut fo thei don thute thu buaya hremna chu thu nu dona ngai tu ngai ani thute atar langbok ole kan du to kanga kan soile kan tar lan te hi ngai thatu ten in riat thiam nge kan be seye